Yeah, the voice. It's how Yeah, you read. Joseph. Na ya na esrew. Na da bia da na bibia nkran ho no mo ye ne sa no. Ase bibia be se esan bia na nkran ho na e start. Sa na ete ha no mo de obaka be se kon no obaka. Ah, na de metie me bufu kran se mo be omo discussing ex ai kutuka no onye nkrani. Adne so green esi nkran fo asase so. Ah, na da bi airport na nkran fo dia. Airport na nkranfo dia. Airport Ghana fo nyina dia. Enizi adia to so. Adia colonial masters di do e no. Mo di dom ye. Afede. Enye mo kura no mo simpo. Ade no oman ne dia na ese de okutuka to so. Mo se da bi mo abeze no. Na mo dia ono nya nkrani. Na mo de nkran beto so. Ezia no. Obezo de ebia sunya de. No mo so mo de omo de ato so. Na ba kumase a yensi ayi Baba ya no na ada na nkufo me tribals a and they said this for their tribal now chatters na no the tribal fam no mo the win election me dey make catch them vote for mo sorry so mo nim mo yi ad free so mo sorry tale o was me catch for comment interpret am so say na mo ati was me catch your maka I was speaking me no vote for mu tie me no vote for me no be interpret am votarians I'm going to do NDC. Aha, you say NDC amodia. Ebe nya be the NDC dem ya toy. Empenfo se wanya hwe am ase aye mo no kro no. Abechichi o be the nende kemla se o na esron we etori mega fi onu. NDC o ma mo hwe kra at least you say kotoka every voter. Tane NDC to mena mi ndekere ka muganto metoweri at least di na menye de kori enye ekotuka airport yare kotuka nkori amuganto metowe nkoi go ahead NDC ye yi voter no kotoka no free hwa na ese no munyam ne sei if you know what the kutuka onkora le airport ayame gudu pela wi nkai kanyanya amuganto metowe to fifie ki meton boost off nuka go ahead. And Mr. Momo sorry said there be most one tiase because voters be bre of parliament. Momo tiase. Ebere me be MPs be take le parliament ojo votare. Ela yele mi chole mi china bere awo e ka man oreji o gbede man oreji o. Go ahead. If you say JJ so say MPP so ba na ka say okay JJ cry am person betin di Ghana abakos me JJ no man be history be afi mu a mo so meka na say. Ebere Ghana Jesus ke mi obeti mi obe Rollins de. Ne yo article ni toje yo ba ya yo be wa don koda de. No mo mi amu kan to me to mi gbogbo be fifie. Nyaka gbogbo mi gbo. Yo. Go ahead. And say enya moda ana say enne be moda dia say MPP ba power na yi JJ free bia mu a amano mo nka sa munye din. Tane egbe mi do to de. Ne cho Ghana Jesus ke yan Rollins. Ne MPP to wa mu kan article ni to ba don kode. Amisa mene wa ko me afunu medase so enti medase enti minuanom muntie ne ye se enye nya akina mi so nye enye sa na mo tran me yi sa kotoka enye tete nyina enye nte kotoka ne da so no muko yi firi so dia enye enso eba dia ne ye ka se jeje kura mbese beti we criminal mbese beti ni amunye din simple. Now to nurses near the adnom ya na me ya because ye nyina colleagues no na enei omundimi nkasa biu if say wa ye impossible ma ya possible so entua maka 1 year ni so how can you survive in Ghana as a nurse? How can you survive? No ya adwuma 1 year ya tu aka 1 month forget is hard there can you ntua and the fashion trim say ono no ontua if say teacher for crash at 3 years a moment 3 man now what 1 year na ma a year 1 month ababe pray kai no mo fanse mnizema na munya esu no because yete mo ne kaje mse sa farasi fo we mu o meye ye beto obakore kaje mse mo ya fo mo fro no mo ngoto oba ma BPO na mo endis fu yini se kim mo ba fi mo antikasa enze ni ntua meka mo nyedi na mo ntra ho mo mwema no soja fo amozo malawanse ma mo mwema no soja fo ye campaign TMBP mo mwema no na me minim de ntia o se obi kura complain o Ghana ho I don't like I don't think far. How can you complain? Oh, complain a day.
Because that's me no mokoto aba mama hama no. Most omra na mo spend something different na. As what are your timu? What are your timu? Now we supposed to be busy at the kama. Like how? Who is Amazon? What got to do timu? Now baby be different. Mumia mano, then the interaho. Near Mamu timu at the end, your packaging nice. We are on the cycle. And I'm the bremo. Cycle phone, papa. And can compare can be any nala. I was for the end is that say end is no M1 and a monty and the cocoa voir on a boy at a force like a kind at the force the catcher say any as was in your kind at the force you what's the circle for oh yeah, 9,800. Oh, Ghana is Canada, 98 million Ghana cities. Man bad. There's over 98 million cities. Ghana is a share of the world in the day. Or that one under the risk of one basa. So to my basa, they all know how to no the professor and the woman again. Then we are planning to be only the west of the transit. Oh no, one for a being, no one of the professor and the program. The way. I'm also 165 million. Or the Montiana, Matana Muntia can 3,200 Muntia. Or the 65 man can ye cry, yan can ye yate 3,200 Muntia manco a cocoa form. Yo, now, yes, Untia 3,200. 55 and company. Yo, that's it. Yo, Uncle Bryce, good evening. I was young for good evening. The voice me chia no a tear phone. Joso. Me who said ja wa baso na ja me me betie bi. Oh. Kakra meka say me who say asie dun ketie ka say John Mahama ba e tempabo e hye na no na da so hye. Say be mpanyifo na ka o ma asem say wo mo yonku ntwa nkono usu ntwa duda. Ana me mo Italy. Me free Ghana no, na a Rollins time. Me free Ghana 1993. I've been able to do some things in Ghana. And I know the economy of Ghana. And I use Seniska at the coffee and near Koso. Yeah. I remember na Koso or Ghana ne. And yes, ye MPP for Quantini Becase and Koyi. Amamu and Koyi, Minia. Near maybe no moti or no more car over the year politics say Petra Buffo, Memetia Bruch de Hay. Me car na me fele ne €100 yate petrol so yate so nya John Mahama na bebete so ama me so ari ase nya John Mahama ana bebete so nti ase ye gyanyo bia yetimi omutimi de ye politics no eno na menti ase a me dwen ho a me omukasa de bia me ka chom se enye no kwere eye ade a ekoso wo ba bia na mamu a ekoso sese na enye kra kokofo ekam ne nurses fo kam obi e kamu no omudi muka yemfa nye omo me dia meka no esa say yesi so akola pad kokko ahu a yede damrama na yede yeden yede kire no nti omo so na awia na yeden e bo omo no e ka ba bi kura ngengen sesi ye ka bi mo omo esa say ye kasa kura na ye ka bi mo omo kura na sabe ena John Mahama kan ye yare arefie omo abese atwa omo ho akoye den akoto aba asa de ama omo ara inti amamu ne de obi en president bia ba obeye ne de obi abe na famu de nanso no eso mo trans no mo dwun se MPP ba o de ade papa e ba o manum me freb Ghana me ba brochire 1993 me insurance o se mo kan se hospital card na di media me ba yen sesa ne da wo yare a wo fa wo ko hospital no ko ade obetua ye ticket asa ukoye blood test ye ntua. Wow. Kufo ba ye no obehye maternity care mo se de me won ma 3 wa ha se me ma me wo mu na mantua hospital da obi ani abrochire ha obetimi aka kire me se wa wo ha atua aka e bia obi wo kro bia atua aka de ameni but me de Italy ha me won de ye ntua aka oba wo kwo etomri bi kra wo kra na
abani samo 2,000 euros. Wow. So wo or samo 2,000 euros. Me baba me GB man, me babema me GB man. Wow. Iti MPP ba MPP di adepa eba ye krom. Eno na ye ka ho asem ye mu bia ye ti abrochire no. Ye dogana eche ni otegana. Ba ube kasa bebra ye beka kire o se ana ho nya betra na behwe se ne a no ko debi hwe free education ya nana akufo adomo ne alaji Dr. Alaji Mahmoud Baumia omde ba ye ya de papa me ba e wo 21 years e wo kromu ha me ntua school fees da me nim ne e school fees me nim ne e school fees ade a metua ye books eno de obetua ade a obetua mo nkola no mo ye nkola mo ko school ha omo atare blue bi omde hye ubetua bas ubetua MPP ba ye be ye ni na free mankrofo yi e mankrofo yi sa koto abetia no yeah enti me dwen Ghana fo no bi ho a menti ase ye koye ni mu a ne NDC abetwen asan ye koye ni mu a ne NDC abetwen asan adepa wo krom ha ne ye pese bi ba ye krom adepa wo ye krom ha ane ye pese bi ba bro could you believe say wo share your system no share nioma koso na asofo bi sori a no omode nkomhye ana ebuma yemfa nkomhye muman yemfa nkomhye emuman ni me hwe me bobo nsem no bi suntina ne ebefa mu bia na afa mu me flow ni ye hwe ye mra ye wo Ghana ye na yenim se anka sebeta fra chempre nduasa unam gota bi ho bonsi preko bi da eda gota bi mu na yenim se ye Ghana preko nanso ene imrofu preko yi omugu abrochire hai omu na agu keji mu se na ye bie preko bi nso ma preko no nso aba ama na bekase Dr. Alaji Mahmoud Baumia entimi nya president da water glass house to bofa every glass house eba bonting ye Victoria Duncan Williams ejina ha kase Alaji Mahmoud Baumia nya president da wo yare na sebe se nyankopon timi sisa nipa ema nipa esesa de a ene wo fie kura watimi asesa am robber beda ne sofo a shut up ne mo wa no inti nsem no bi wo ha MPP no no ekoso a ye me ya because me ya wo mitum kire se me na nanom na ya MPP fo inti ya wo mitum inti mum yenka mum ne na enya timba ko obi ti se sofo rojo obejira obeka se Canada Japan hinie no da so hangi wiem no pa kire sen sebi se panyin ni fie a onkoma panyin ma ni nyansa esa se ye ni mu bi no ka nkwase asem a ye hu se ye nkwase asem esa se wo pa kire se Baumia bewu ama Canada bedi ade ana asese Baumia onwu ne enwu kira chi wo roja ne bewu ansa na Baumia ewu it is so omo to boba park no so dia omo nya ready say ye mu bi ye be yi anim because ye nzrom fere madimanu asi that's not bright one send the message there ma me nko for water for but I more 2 minutes now let's send the message ma water for mama na NDC is taking us for granted do it meant a picture ma water for no dia munka hunu se me free ya de mafie me papa ya igbeni ana me ye call ni me free obo but water for na sem di se me kase me kan bi di a me support mo ama water for muntie me mikro mo igbefo me ya igbeni o me papa ofri ya de mamu fie enti me kire mo ye nua water for no se ya se ya besesa ya igbedi na free ya fence airport no ya gumo ni mutia ya gumu hu fi sa mo water for ya na mo support to NDC NDC ka oh mini a translate mo any me flow ebede match na mi bede o bode kutuka nko de pele mi aba aya me wudo fela un echabe ga kemia amugan to me towe kwiton chuoba na kodana NDC towe ta ole nkume kpona mi klinuke wa ole boss continue enti emredru say yen voter for no ye be hu si NDC no omo mpa ya asem omo mpa ya asem anka omo nko se send di ba ko pa ayen igbefuo ye woda ho because igbefuo so hu hia ebere nya amugan to me toche de nya to hia
Tade, ne nko de kape kele Ghana le file kele ayame budo peu, nye kotoka, ya che, nya tio NDC tonto be wa de la. Ha, nka jo sigbe. Boss continue. It is internet. Kabedi manuba besi se wo ya yigbeni. Ne watu waba de biama NDC a sesan wonza. Na de pa ba e bamba woso ene wabushia. Yo, ebere tano nye evie wedi. Ya everyday, ocho everyday pour koda na NDC de. Oche de tro wasi vide, da kona article ni vide. Ne da koben ka article ni to aton wana ira. Aw, what atowe, mi de kuna mi osia. Yo, thank you Uncle Bright so much for that one. We appreciate it, we love you. Right, Honorable Ben, good evening. Yeah, voice, me da si bebre. Na, bibi aboko de. Oh, share. Menya point. Voice, edin kan me de enchia kese be ma minua ba ahofefo papa bi a on said that it is possible. Oba pa bi a okasa na wie mu nyina da ataidin. Ya minua bema. Akwaba. Minua bema. Yeah, voice, any abusuafo aka etie wo. Hwe media me hu say NDC doesn't have respect for votarians. Na anunti Rollins kra ete no edrubre bi no mo ka kire ne say he is not the founder of NDC. Yeah. Emma enkwada nkete ekotena radio so no mudi natem. Enam so Emma ne yire kra free party nim ekote ne party. Edru baby no na Akufo-Addo ena na etumi entertain Rollins na odina ne party for no no mapamo na afrim under John Dramani Maham's leadership ene obaye no and also show the same way say yenkoyi kotoka edin emfree airport ne so na because kotoka eye cool plotter me busaw enye John Dramani Mahama ena yesu ani no o invite Burkinabe president a ono di coup ene kodi president no Bam enye ono a bam ni nyansa ewo henfa mesi NDC for no munyansa wo henfa Guinea for financial account Guinea for also president ene NDC for site bibia Burkina Faso president no modene ye we yeah we ye ku we na kotoka de ntia ye di ni din to ho ene atena ho besi nne no eye Mahama pe ene hu se kotoka ofri Alakple in the Akachi district if I made it right. You are right. And then yenyi ni din emfri so fi say he doesn't deserve it. Na o say enknafo ena e ka se eho ye enknan asase nti yen change din a ene din bi e wo voter regional eno nso enye nkran din no omo nso besesa ene ne ye kwa Ashanti region the main stadium sports stadium ewo Ashanti region no enye Asante ni din ene da so eno nti eno nso omo nkosesa na so what you say to say NDC for no ankasa no me dwen ho amenti ase voice me dwen ho amenti ase hwe enne hwe babia Ghana nam mete ho a me yam to me hye me say oh my Ghana ni wo ato forcing kogina ho promise say mo de mo ba mo betua 6500 na MPP for year akromfo enne monhwe cocoa farmers are not being paid. Now the farmers are saying said they are going to sell their lands for galansayers because they are not getting the needed work output now. Yes, or munyano. Che, me se me dream Ghana ho na misu. Enne, almost say inflation was single digit 3 point something dollar our form. Meanwhile, prices of goods on the market are skyrocketing. Would you know ben na what you say? Abra sika. Ye ni manonisika.
ye Ghana sika mu apeja the den a ejina yi na yen inflation kra ye kan etwese na eno nso gina yi nenso ye nneoma ye koto ebeton ye die ne bo wuntumi nto die bay amammuo na John Dramani Mahama de maye upon the experience ni nyina no you betumi aye ni okay baby Ghana gina no we need NPP back to save and to rescue Ghana because she galanse nsema omode ye campaign no enne de no maka fa ho LGBT nsema omode ye campaign no de no maka fa ho 24-hour economy no de na esie women development bank no de na esie che me real ho ema oman Ghana Right. me real ho voice because se enne ye God reserve Akufo-Addo Dr. Mahmoud Bawumia by na ye 8 tons mube rezi to me be ye gold purchasing program ema ye nya 30.5 tons no enne NDC for buy no oma bedi ni nyina oma bedi more than half amanaka 18 tons nti oma di 20 tons of gold ubi so mo se wo here omo de to anansesem ye mind that no ejina hefa under the NDC hwe o mind we on se yanhwe ye ni eguso emma sa NDC fo di o mind so a ye mind no ye beton Yo, me that say, Honorable Samba Obium. Me that say, thank you so much, Honorable Ben, for that excellent one. Uncle Philip, good evening. Can you unmute yourself if you are there? Uncle Philip, are you there? Okay. Auntie Selena, me no know MPP for. Nice. Yes. Oh, you know what? Like this, I Nyamia dom, eko kakakra. mean, I hope you say we're feeling better now than before. It's not easy. I still cannot lift my arm. This Oh, arm, I can't lift it. why? Yeah.